say ensuo pa abeto okuro mu ha sei no enye nsu keto akwade senti monda me ho so epa yabasan abo ediawura asoyehwe my Ghana yabato emo wonom de nkran ade abonten ekire mu a endrada abato enhoma o mabia to se Ghana fo afi wonom a omanya mfihye du nwatwe enkwatwere wonom de no omunya wa ha ba ko mienu bi o maso nanso ene de yekwaya ne mu o ne be kwaso ye pa de Ghana fo nti ye nyina yentumi ye homade na yentumi enkonkwatwere ye den afensu Ghana fo dodo a wonom ba omaden se enkandrada omo akwatwere wonom de omokwa na ne ma ba ko mienu bi agesere na ma enkwenye mfama wonom no wonom akasa ekire yisifo se omamade no mo ani na hopa esense sa ne ma wodo wa kwaso so mu fidie bi nya adwuma ne ade no so man se sema omani babre wonom so pa eno so de mu nkiremo be ba besomo ewo kasebo no emo yebesan abo ediawura aban lawyer penny aso emetre attorney general gofere yebo adame akasa ekiremu a omai Ghana antigabe ho sensema ya tabiri de kopie mo Supreme Court na fi High Court no empirifo made na hyehye ne enya adwuma de senti odakwato eye Chief Justice animu se omma emra no se de eye kopie eye Supreme Court no se ne biei empirifo tena se edi asaba na omma kasamfoni ahodo ena afi so radio stations ahodo nyina mo nkotwa dwumade ne live magana fo nyina eye behwe enhwe se be ya Ghana fo nyina ebehu se de ensema no besi bi akọ ede amayen sara so na Farouk Aliu Mahama okopie mo yendia ono na yema sebedwani wo honom mika sei odi apachawo ede ama eye City FM ena afi City TV won mama ni boni a owa TV de mantemu essence papai okoto sha blantie so ebobo na suma achese sana mo na otuye no na enye kura na mika sei DJ president abed donfo ede nkrade ababonten sei sana mo na papa ne tuye no ontiase consent do ba kopie mu wo court na court atena asamo no eso yebasan abo ede romompe omampeni Ghana mampeni na dankwa kufuado papa wono maden akopie mu odobro na okoye no aye Blue Skies Company Limited no wono ye food processing company okokodi dwumadie bi wono dwumadie ben na ompeni koye no kokodi eni nyina mo no eka we hu atesensem bebele na eka we mu ho a yede ba besom wo se eya jimisem kase bo we DLFM 106.9 enawie yede mu kiremu nyina baba ebesom ewo kase bo no eso na se ko wo abo kraman esi apato asa bomadia na hu ni se enya ne pe na ono ankasa peja na ho edikosi so na mom na ya boafo bi ene so na sene ebo anoma ne kopie eya apata no eso sana so awie adwumadie na se awie kase bo no eya Password Ghana Limited wonom na eso ya sene se ena awie yemfa kase bo yi emra emesom no adwumadie amudia ne se eya key chains ahodo marks and fidelis and dot pass ahodo and say notebooks ahodo ni nyina no so you be a person customize adwumadie ahodo biara na bomade na kopie mo Password Ghana Limited o maso e no mutumi mu a na adwumadie ahodo bia wo pesa wo ye na wankasa bo maden wo twere wudin di gu a kyere bia kama paade ma wo no bomaden na fakọ na wonom entimi mu na adwumadie ahodo bia wudie no enema entimi enkoye enfama afin so wo obi afide wa hyehya wale kama pa pesa wo ware enema ahodo pesa wo kyekye wale na se no wo pesa wudin na afin so mfoni ahodo nyina bi etumi ekoso de a ne nyina ye Password Ghana Limited no betimi aboa wo ma adwumadie no etumi aya kama pa ede ama ne senti sa wo Password Ghana Limited a wo de anso ba kopie mu ewo ATTC ano ekokomemre ehonom pa e na wonom eben a wonom edi omdwuma wo de ba na ahodo be na pesa wo ye na wo ye ma ne ye fe pa de a eye Password Ghana Limited betimi aboa wo kopie mu ewo kokomemre a wonom eben ATTC ehonom na wo ben na pesa wo frem penifo na wo ginkyeremu a ni nyina so wo ba frɛ 0244 622 494 0244 622 494 Password Ghana Limited your one stop shop to making memories and you wenim na so ya sene se ena awie pema eya preptubla kasebo a yetu ne den se agimisem kasebo no yemfa emra mesomo edi amegeso eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mi twa me ho sema me ba me de kasebo ne kire mu nyina me ba abesomo the Yale News. Africa siabono enchiremu ankasa eni Ghana Meteorological Agency for ede one kese pa de aba bonten sentem twelefo nyina yankana Ghana fo nyina NTB no hunu so o mana yetemo no bia yadu sese no ensem pi ba ba sense o man Ghana yetemo no enso hyehye pa e ba beto wo man mu hanti Ghana fo nyina yenda ye ho so sanya sa pa da wa hwa na asem wei ebetumi afuye mu pa senso ahyehye eba no enye nsukitu akwa na ba beto e wo man Ghana mu na mara wa no mkasa na mu kirem so ana no ena ne nansa mecha na na dwada ensu kase ato o man Ghana mu nyina Ghana fo nyina akese ensu ahodo ejiri ye efa ye okroma se titiriu ene ka bobrema tem we nyina dansidi ahodo a kire so ensu akase ba beto o man Ghana mu no
Ghana for one modern say betimi ada ya ho so ye pa na deputy director ma Ghana Meteorological Agency ne Joseph Potofi e na wakasa na wakire so sa ensma ho do mo ka no e wo mpa se ye no kre e besi pepe se de wo maka no maga na ya temo no se dum pempenso bi na se empanifo be ka no kre kire ye ne a anya da Ghana for agina supam ne senti sa ensma ho do na ekoso ne Ghana for nyina ma ya ni na ho ne nso ho do ato ye anana nansa enso yiri fa man forecast ukopie mu e wo airport mpotem ho no ma du tan ya tumi tutu ya e ma kasa hodo wa sis wanom e kogu su se kasa hodo ni nyina we nya dance die kese e kire se enso pa beto e wo man Ghana mu no enye su kitu akra o kasa na wo kire mi so ma ebusuma ya wura mi e na afi enso eje jumbusu da ya ne medie enso beto o man Ghana mu no enye su kitu akra ne senti Ghana fo nyina ye na ye ho so papa esense enso beto no ye kasa be hunu se yes enso atopa o kire ma wa wo dan nyune bo modin se wo dan no betime asiesie esense enso beto no wa hwe ni ya enso be yira fa wankasa wodanya otemo afis wasa kirem kasa kirem a Ghana fo nyina sa nsa hodo mo ba bonto no yeni so sebe betimi aboa na ensu kase ba beto o ma Ghana mo no ekofa nsu asobone biara emfa ma Ghana fo okasa no emu ensem ni no ese de mfama wum na afi intensity no so ye very high na ebekoso a esi June mu a ebeto asosa na emu e free June mu yesi ekwaku July mu no na ni mfama dodo ewo mu no ebe reduce kaka nyese mfama ni na emu wo de compare May de na ano no be brass kakra wo June mu e de akwaku July mu eno na June mu no be hwe nsu betimi ato the whole day and I say eto na atibo ni fe ne say intermittent rain eto a wo say na ano asa atikakra na fi ano asa ye den kakra na pije ni mu kakra eno na betuto June mu akwaku July mu ansa na ano etimi abrase edikan informe nadmo ni enu mo de hunkitan ebedikan de ma usually no yenu mu hia wo workshops ni ade echechiro mu the meaning of our forecast se bia color code ni chire sei echire se sa mia we nsu ni beto kese wa sa bia we ento kese wa inframa kese be ko hanom ana sisi enti o mu susu wo o mu efenti data o mu susu di hu se nsu beto wa ha dia these people are very vulnerable to ebia owie de sa na o se dabi o sa won sam kapa ene se Ghana samtwerefo nyina ne media stations ni nyina mmomode se ombetai eye Ghana Meteorological Agency fo na chi sebe ye betimi abono mabotawuro na omudwumade omudie ni Ghana fo nyina ate na wahunu se yes enso kese pa beto o Ghana ne senti Ghana fo enda wo ho so ene so ene mu nsem ni ensu e ba betoi anase mframa e ba be fei wonso mu so nam sa data na wo mu wo no so e de ya hoboabo a e de ya de e de ehia nti yesre ese radio stations TV stations no you see forecast na 5 am but bia wo program na wo ye na bia 7 am nti sa 7 am no I wa bin se wo be ma wo de forecast ne be to dwama nkrofo atia we do ne ensu na ba betoi wi nkrofo be ka se he ne nkrofo astronomy di ensu na to da na fe na be ka che ensu ensu ne bia forecast ye de bantempa ye nyine use electricity na de ye adwuma nemum beebinum wo hono mu a binum se beebi a ye wo sisi ye enye beebi a ehun impact ne ye kese man beebi a ye head office no ne beebi other offices no beebi wo hono dia impact ne ye kese nemum de ye wo ho ne se broni be ka se ye work hand in hand enti ye main forecast office wo ye head office wo East Legon Mempass nemum se light out bi ba ho ana se wo munya power outage bi pe mo ma alert na ya take over until say almost so a light ni betimi aba no matwaso and I think say so far ni that's a challenge that openi potofu wie na wasa kire de nsam sa Ghana fo de ekoba se dum pempenso na mpanifo ebe ka no kura kire ye ne a enya de a ye gitum ni senti on de won pa no de ma Ghana fo no se enso ba beto wo ma Ghana mu ha sei no eso pa ni senti Ghana fo nyina mamode ne yani ena ye ho so ye pa se de waka no ye tie na futuom ne ntum mo ye nyina nte sa de a ye ne yankasa ye betia de e wo man Ghana mu eno so enu mu sem ni se wo mama forecast na ma wo mo kase nso beto ento ni ade wo sa wo dada wo ho ni ma ko na improvement be braba sophisticated instruments abai de ye adwuma ni ade nti ye ka tro se nso beto ana se ba besia e for your ongu na otie na sopem na obo ho ba tichi wo mo ti ba bi nso ete yiri fa ho be ni be ka se flood prone areas na wada wo ho so no pa be bi a bokwa akobo wo ho adwa se be ye nso ni mefa wo nkwa na se ma me sophisticated instruments abai de ye adwuma ni ade nti ye ka tro se nso beto ana se ba besia e for your ongu na otie na sopem na obo ho ba tichi wo mo ti ba bi nso ete yiri fa ho be ni be ka se flood prone areas na wada wo ho so no pa be bi a bokwa akobo wo ho adwa se be ye nso ni mefa wo nkwa na se ma me say o properties bi nti ye nda ye ho super ye ewo weather forecast e ho eye DLFM 106.9
eni a wuti ye deputy director at the Ghana Meteorological Agency ne den Eddie Joseph Portofi na me ka wose kasebo no and on Facebook live into body as log in into Facebook DLFM 106.9 the bar adwenkyere bia efa kasebo no ho no de ba pe ye bekenkan na ye de ama san so na videos ahodo a efa kasebo no ho nyina nso ye kuchere nyina e de agu Facebook no so awon so ba ubetimi enya bi no makenkan e de ama yen ye toa ensame no so a na ye bo e de awura yisi mekyere electoral commission na opening power no aye director of electoral services e wa electoral commission Dr. Srebo Kwaku papa ya kasa e kyeremu a oman Ghana abato ho ma bia de ato no so mba beboa ma Ghana fo mebu na afi na wonom de omanya mfie no du nwotwe a wonom edi eni abato ho ma no mu no omo nyina nkoko kyerɛ wonom di papa yi kyerema gya sendrata emadwumade ni hyase no ekofo ha ba ko mentimi wase bi ba na ese aha adwen ye pa titiri wonom mfidi ahodom di dwuma no o kyerema edu ba bi na mfidi no anwene ne se na ayo ne se pa gya se omo ye di ye adwuma gya se mo boso a kaskara alisa be ma bi gya se wonom ka se wa hodwa de se wo mpam a odi bone ya za na yere tata no sa pepe na mfidi na akwa ya gya sendrada wonom kyerema na nya de na so ani ye kwa ne sentre se ameka sei opani kyerema mo de atoto ne mapa ma de se ade bibia da na kwa mu na dei a eye wukwa dei ubibia betimi abo wani e de akyem oyisi aso so kwa kwa registration ne de obete de ne hosi dwuma de no bekokoma party ma Ghana fo ya bibia tuma toto na kwa mdisenti otosere Ghana fo nyina se momode na manye tirada no bia tumi ko trend de se be betimi aboa na mfimpime ne do ne na bato beto no Ghana fo nyina betimi anya kwanya na yenso yetimi akwakoyi openia obetimi abada Ghana so se mampeni ono so ensem eni with respect to the internet connectivity. We have prepared with our main network, with CableNet and the rest. All the assurances were given. But when we wrote them up this morning, they were given a certain. But by around 12 o'clock, most of the challenges were addressed. But now, since everything is set, so going forward tomorrow, I don't think we have that issue. They were working with the IT, who have not asked for all the explanation. I think all of them were down to the because if the network to the equipment is not good, you cannot access the information for you to do the printing. But as I said, as at 2 o'clock, all the centers were registered. So I think they have been ready. So. Any a wuti ye openia ne din ade Dr. Kwaku Srebo ono no oyo obi a okopiem wo yisifo aso yo the letter of electoral services wo yisi aso ye ne na wote no na no kire di e kase ebo so ne ye ne wono ma ndrada wonom koso mka kwatwere wonom din na omonso omanya kwanya na abato eba beto na oman Ghana mu no mfimpime ne do ne nan die yi wonom so atimanya kwanya akwakwato ne omo kyerem so dabi ensema wodo a ekoso yisifo aso ye titiru na ndrada emombo anasem kwa kwatwere womo din na yade atete pa obi kura wo kyerem aja so ndie no ya batan ne baketwa da ne nan so okwa register ono so wanya kwanya ne watuma beto aba na ne dia kwa Ghana bato ahomanu mu no okwa ye pe wase dabi ewuru pa yade na oman Ghana mu no atete papa papa jese okoya mfidie ne yeboso akaskara enya adwuman o kyerema jese wabrama pa efifiri atene no nya de ya de papa de senti wono mu kyerema abato ya Ghana asese aso ya oman Ghana bato aso no mama de nya hyehye emfidie ne sa tete apansa ma monto foforo omfango ba bi na monto foforo esense ne ma yakoso no maka so mani giso a enya ade ya kra ebi no kwampo kyerema omo ya school fo nkwada wono mu sua de nanso esense wono mu ya omamba pa na ompese omuden ekọ Ghana bato ahoma mu nti wono magya omudi sua de ato no so omo kwakọ register na wono mo so no wono manya kwanya na ma kyerɛ omuden se ba ya kwanya baba na mfimpim bi ne adoni ne abato bato no wono mu so atu akọ kyerɛ omuden nanso omo kwaye no bre pa kese la ya da ha no mo no nyasem ketwa ne nyina kyerɛ ma yisifo emfide na yɛ ne sent omo kyerɛ mu a wamba moden sense se foforo betimi aba se ba ya baba omo mo akwanya na kwa kwatwere wono mudin a ne matumi akoye de ma wono nso mra de ya kasebo ene wono din komo no se ne wono e kyerɛ wono msemu e to de ya kasebo enem like 8 in the morning. The machine too is not working this morning and shouting. They are making noise here and I have a baby girl too. They are not making the thing sharp for me and I'm here too late. So now they are bringing a new machine to here to come and do the thing. The city, I feel bad. Pachomba no be any ano. Nti now your first person. Pachomba. I was say machine I say side o mi uri omo kire. Me kire say o ma we ni omo first and last. I baba bi say besi. Nti omo hye no ma to machines no fufuro ne mu no a. Omo hye no mo nto mo no mo. Say dey ba e ma mebre. Since I'm a citizen and I've crossed 18, I have that right. So
I have to exercise so that I can let Ghana know who I want to be my president. So we've been standing in the sun waiting. When it came in the morning, there was a network problem, so we couldn't start in the morning. It was around 11 that they told us that it was okay to start. I think we were in school, and also we heard that they are registering, so we have to also be fast and come. So I left from school around the hours of 6 o'clock and I came here as many here around the hours of 8. So because I'm a student like this, I didn't rush to home. I just came to this office. I have stood here. I came here around 8 o'clock a.m., but it's now getting to 1:26. I've not seen anything. We came, they gave us a card. That's our number, registration number. I've stood here, sat, going around, checking, but still, we've not seen anyone telling us anything. Well, it seems I've been giving up. Whether I should go back home and go and change, or if I should sleep, or whether I should even go. I just came to this office. I have stood here. I came here around 8 o'clock a.m., but it's now getting to 1:26. I've not seen anything. We came, they gave us a card. That's our number, registration number. I've stood here, sat, going around, checking, but still, we've not seen anyone telling us anything. Well, it seems I've been giving up. Whether I should go back home and go and change, or if I should sleep, or whether I should even go. That's next week and come back again. I'm confused. I don't know what I'm. DLFM 106.9. Eni awuti ya Ghana de hie bia wono mo koso mo kwatwere o mo de nanso mo koye no. Na je sa koye nsem pia wono mo kyire ma sa de ekọ no. O man ka so mo hu de o mo mpese o mo enye wono mo ho. Na nam sa sensem we enti ne bo mo de akọ ahoma no so yakọ akopiremu yakọ akopie mu e wo framantem ya man boni eya wisdom sabia mada ono no aba ahoma no so ayi ne kokodi nkomo o nopton eye abato mpesu ase ne bisa ne se abato no nso ana sa yisi wonom edintwa no mo twere e wo mpatem ho no mo no sai na niama SB ekọ ho no yakọ ahoma no so ne ni nkomo wisdom ma how na empom ti say all right ye bisa o awie na babia wugina no eye North Town constituency ho no mo no ukoye no sai na ho no etie abato no anase dintwa no ekoso pepepe na sai na nama no SB ko e ho no yo me da ne ni chia o ti ni na ene anopa na di ya America na ye ko fe ma no ni cha cha ti e ti mo so ye be do anu na akwete na otro wo fon kata DLFM 106.9. We are in there na ye kata nipa baku 27 ala be so o de di akoye let's say me have kata ba ti ade ayeyi ejina ejuma no ekoso ajibel Sammy tie we ya turn out no efre papa di 7 peso di ma ko 7 pe e na atumi anya kwanya a twere won mu din nti ye ni amanfo ni bi kasa na kuma ye ti atete afi na omo ti atete atem se editorial report nti se omo ko ti omo ma amanfo atete die ade amoye ni nti se na meka na nwa se community no anu ofom kaka no akwete enu na haju na se na nyama na nko yie nwa no ama amanfo gigi a wo so na bonte ni abeto di no nke da ma confidence biasa ina bi wo so ye ni mu kasa mu ka chese abato mu aso abata nye kwaso di ani su nke ni ade wo ba to ma beto ana ba be check mu se o me trade ya na manfo ka wisdom na wo hwe ahobabon nsem a me kire security ne nso wo ha etise wo honom security cheda ni hasamu amount of big na any I'm to present ni ba kutu e ka ho ana tiwa oh okay wisdom ye beda wase pa kwaso afo wani di akire na enumere no nsia ka se wo besa ba wo nkyɛn na de e besi wo ho bia wo de mama ni bo e de abesom DLFM DLFM 106.9. Eni a wuti ye ya mani boni a owo fra mantam ne din e de wisdom sadu ameda e na ode enkyiremu ahodo a efa edintwira ekoso e wo Nocton e ye consistency won mu nyira abesom ye ne ye kwa ensanfufuro mu a na ye bo e de awura aban lawyer Penny aso ya mekira e ye attorney general openi a ne din e de Godfred ye bo adame papa yi akasa e kyeremu o my Ghana ensema ahodo a efa LGBTQ+ ho a kese Ghana emesebedwafo atenase age atum so we na betimi aboa pa ante o my Ghana ye hyehyɛ ne yɛmfa se be betimi aboa na o my Ghana wo hwa nema hodo a oba na oba eda ne be ma ne be ma eda no
Oma Ghana na nya de yen hyehyeye on Ghana fo no sa na ma ne yen tintum eya aborofo no binim na matena se na madwena hu ne sem ne beboam nanso Ghana ha se de adenti na yankopon abo ba kama ene fa me yankasa me boss kra ohun chese tela onya bi kra na nka chese ebeboa ne pa na Ghana man nyina se de bi yen yankasa man ye ne ho ma beta be ma so se goto de ne yente sa so ono nyonko be ma beta o se de bi enya kwa me se bedwofo na atena se hunu se san hyehyeye no enya de beboa kra anti no emna se bedwofo akwajatum akase Ghana man panin na dankwa kufu ade ne za be shamana na se na mra no etime be di dwuma na no na mra se amekase e kwa pie mu wo court eye supreme court ajese court fo betena so si na dankwa kufu ade Ghana man panin se mra ne de ehene ne ha ena na kyeranya de obetum de ne nsa shamana na se kopem se court betena asam ne so na nhyehye be ba bonten no wo hunu se de ono so besi ni gina ye ede afa na no na gofre de bo adame ekyire mu a Ghana fo nyina ototo de sra eye chief justice say se de tie bia no se ena de ye ukwadai ana asam no won be hye ase edi asam no e wo ye supreme court ana fi say high court ne senti mpelifo makwan na sese eba so mu di asam no a ikasamfoni awodo Ghana mam ha se nyina me television stations no won to mi koyi dwuma de ne live na Ghana fo nyina nya behwe esense Ghana fo no sa anti Gabriel no ehia papa kese o chema ehia ya krampo se ne yabra bo ne senti Ghana fo nyina nya kwanya no mu hwe bi enti wo munyi amra no ma Ghana fo nyina asa de atia no dwuma de ne kwaso a wonum enya behwe afi so radio stations awodo nyina so entumi mro kase dwuma de ne live na Ghana fo nyina nya behwe se be betimi aboa na emra na yese omo kwakwatena so no chiche betimi akwa na Ghana fo nyina hunu say yes we de yade a emra no bibia be koye de ma Ghana fo se court be jatum se onje enfantumu na okasa na wachire mso wo hwense se yahodo a eyo penia ne dindi eya Richard de la Sky obo na homade ono ayo researcher ohun ana finso Dr. Amanda eye odoi wo me no aka bom ekire mu a sa ma mra na chese masebedofo akwaja tum no masebedofo na maye omamboafo pa wono mu kire mu chese adenti ana metena se na masegina ya age atum se oba ne oba eda eye mogu aya de bane ntima Ghana fo nya bi afisu be ma ne be ma eda aya de bane ntima Ghana fo nya wo kire mu da bi sa mra na masebedofo na akwaja tum no aya de bane papa na masebedofo yi ede atum enya kra adenti no bi bo ho dawura ye nche no obi su kondo se ono ye oba ono akasa ne pem ohun ono oba beda wo ha pa ne sen sama na mo na masebedofo atu no enya de na mo pante o mo de o mo nyintum kra na no ena aban lawyer pani etri masanse seye no ebekwa so de ne yenyi ni pefe ne Ghana fo nyina nya bi hwene mo ye ne akwa homa se de atembo ne besi bi akọ se Ghana fo be atum se court be atum na akwa ya adwuma na se bebu ati asem no na Ghana fo nyina so yesu ni nyina sa akwa ya kwade a ene ne ese court nsa ne se Ghana fo nyina antimi hwebi se be betimi nya bo na ema etimi akoye se si ameka se Ghana man pen na dankwa kufuado ono so ensem we ho no wakasa ekire mu a ono nya de ne saba shamra na se kopem se court ede eye atemu ba bonten so de ba bonten de ono so Ghana man pen no besi gina ye se asem no obeje atum se onye ntum no obehwe ba bia susan ede bodo ho no befa e wasa asensem no emu DLFM 106.9 ya to apram to bra kase bo no so ane ye bo ede awuramu ewa yendi etifido mantemo ehwanum na yendi mashabadwani ne din ade Farouk Ali Mahama papa ya kasa ekiremu a kese ode apata kase pa na ode ama City FM ne woman anam senior ono no wo etifido mantemo ne din ade Mohammed Aminu eye Abiola anasa alabira papa yi ekiremu a kese papa yi emna kodu se MPP amanyoko no wonum parliamentary primary jumadi na ekoso mpotem hono mo no ode se ko kasa owura yi papa ne so hono ma nese na nya de ekese so ani yekura ana wachirem se sana motu otu ye nya de ya na mopa de senti wonu ne ho sana mo na otu ye nya de sefata enti panifon fa chane sana mo na otu ye no nya de ye kura o ka se na wachirem so edu baabi no otumi bono ho maden text message ede kwama openia ne di Mohammed Aminu ono no yesem twe no di ne dwuma ede ma City FM se sana mo na otu ye no okodo ba ko pemu wo court na court atena asem no se wakaka nsem bia sansem na okan ne gunu ho fripa ne senti no on fa chane ne enfa chane tena na court ntena asem no so na wo mu enfante na afin so betuma gini sika botini bi se be ya damage obetwa no ebebo ne trene se kire bi no so okoso kwakwa report a ensem ya no krebele ne mo no openi Mohammed etumi kaka bi na onfa nkire Ghana fo ena wakasa na wachem so sana mo na otu ye ne zia besom sam na ye kasa yi wono no ho ye papa pasa na mo na otu ye ya na mopa ne se Ghana fo nyina mfa ntan na afin so eye media stations ahodo na Ghana eye kubatan ya wono no ohwensam tire dwumadie eso DJ ye fo nyina mfa ntan na mo otu ye no enya de ya na mopa kra na fa sa sensem we ho na DJ ye president ne den edi abet donfo akasa ekiremu a sana mo na eye yendi masabadwani etu ye me kire Farouk Ali Mahama tu ye no enya de ya na mopa kra ne sente no ono akasa kan ya sensem no enkoko plemu wo court ne sente wajatum ensem no enkwa court
na kwato ntena so na Ghana amanyofo titiri masebadwafo binom se de motata nsamtwefo okroma se no enya de ya de pa nsamtwefo de omduma na masebadwafo papa wode mane so na manyofo abure nsamtwefo okroma otremu kasa etremu anya de ya de pa ne senti se be ye beboa na amanyofo betwe wona ho afri bura wona mbrobro eye nsamtwefo okroma se no ebe ye ohawo kese de nsamtwefo no ne senti enkopremu wo court na court betena so ne ho ba bia susan ene bode ho no ebe fa wasanse se ma abadwonfo okasane say no chere semu ede chere joms SM34 just like Madam Awa Kumsen, Farouk DLFM have also threatened over this assault case. I on head with the perpetrator of a condemnable and a shameful act rather be threatening to sue. This can only happen in Ghana, where politicians with ballooned egos will be issuing empty threats after they have committed a crime. This is akin to adding insult to it. After blatantly attacking the reporter in broad daylight and on live TV, is threatening court actions on allegations of defamation. It appears there is a sense of impunity that gives these public officials the impression that they can attack or cause an attack on journalists and media personnel and get away with it. We want to say it here and now that we cannot be cowed and intimidated with such a load of hot air threats. The courts are not in the bosom of any politician for them to think that their negative act will be condoned by the courts. Let me state here that this morning I woke up to Farouk Mohammed's message around 5:27 in the morning. He sent me a message. Good morning. My lawyers are working on to sue the journalist all involved. Also for defamation. Rest my case. The name of the game is evident, not just allegation. We want to let you know that as journalists, we don't dwell on assumptions and suspicion. We only base on facts and evidence. And I see this as a personal threat. Go to court. Why send me a message? You have no business in sending me a message. So if Honorable Farouk is listening, I see it as a personal threat, and I will deal with it aside. We are ready to meet him in court and wherever he wants to take the matter to sue. 106.9. Eni awuti ye GJ president e de Ghana samtro kro nyina ne den e de abet kwabra dwonfo eno achi de ebise ni so opani abet se se ye kese yo papa o pacha ohun eye yendi mese bedwane ane din de eye Farouk Aliu Mahama papa yi o de pacha o de ambassador ye no wanu ne ho pa anti de mo fa nche no ne waka ni se ni so wonyi ntumi se mo de be che no eno so kire mo so dabi se papa na gaza di ka gaza asam ne nkwa court no ne de enkwa court. Yes, I intend to do so. I'm going to do so by God willing, by close of day, by tomorrow, God willing. I think by now we are going to petition the IGP. We are going to petition the CID boss in this regard because I don't intend to deal with this matter take it kindly. So I will do so, and I will also take with my lawyers to also advise the way forward in this regard. Of course, we are even ready. We are ready. We had our legal teams there. They were present at the press conference. We are ready. It's time for us to end this impunity against the media. And I think that if an honorable member like Farouk can actually inflict injury on the journalist and stir out audacity to come out and threaten the journalist or threaten the institution being the city as well as the mother body, the GJA, then it means that this impunity is now going to another level. And we don't want to entertain that. We will look on for the increasingly attack on the media to continue. We will do everything within our constitutional right, our powers, to make sure that we fight the impunity against journalists. These are being attacks on the media, especially during this election year. So, we are very busy, we are very determined, we focused on our mission to make sure that we bring an end to this media attack. Any awuti president at the Ghana Journalism Association. Ghana Journalist Association aye trinity e kan say GJ ne den e de abet kwabra dwonfo ene na wote ye no obetum de wadwen kire no e de afa Facebook no so DLFM 106.9 ne abaje mre ne akenkan ni nyina de mo yehu sa adwen kire dodo na aba na so amanya samre do so papa pa ye besre yesra da ensma do ayaka ho asem ne fabra amanya samre de ba ye be hwedi say ya ne yabuye ni say dwe enya de betimi akenkan e de ama wo na yawo eye kantata de adwen kire de aba na so amanya samna na oye ni senti no enya de betimi akan ediama no sanso na justice kaswa onso jadwonchane de aba nanso amanya samna na ono nso oje afi kofi parliament oso otie yan edi free aguna bobikuma no ne de ele kase abode no nkuto ne eye ne number 1 station de biala da hono nkuto na wotie ni senti obo de kase abo ene de ele adwumaye ko ni nyina abaso pa justice kaswa sande aba amanya samna justice yabesre amanya samna dia wo de ba aje wankasa wo kan no party headquarters
said okoja bo kan ebe ka kire oni senti enya de betimi akan amayosem de yaka ho nsem ne no na fabra betimi de wadwentere ne de aba ye beje mre ne aka ne nyina e de ama e wakasebo no eso DLFM 106.9 ye to akasebo no so ne yebo e de awura mu Ghana mampen na danko akufuado endra da Ghana mampen na da danko akufuado bo moden ebo e de wura mu ewo eye dobro mpotemo no ma eno no egon kra popure matemo na ne nantesie nyina ne se eye manufacturing company no mo de omudwumadi omudie nyina ne se ne de nuaba ohun fruit no mboaboa no mo de aye niam ahodo na Ghana for yetime nya biato afisi mebuna hodo mu nya adwuma ye na so metumi afo no madwuma niam etimi akoye de ma Ghana me kire eye Blue Skies Company Limited okopie mo honom se omudwumadi ahodo omudie no aso abeye ni papa se adwuma ko ne bo adwuma de papa ne senti na danko akufuado aboro no ma je so koye no okobo on ma ba so power endrata na adwuma ko no ho adwuma de omudie na atese wonom anya mfisha na makoma kwado ne no me 25 year na adwuma ko yi wonom atime na danko akufuado ko boro akira mu so anamana omutu na mo papa ne senti anamana omutu no bo ma ba so pa na ba Facebook no so a e ma na danko akufuado Ghana mampani ko pie mo hono mo no ba Facebook no so akese kese mfoni ahodo atwagu ye nyina no eda so a wo ba wo so betimi anya bi na wahwe e wo Facebook no so DLFM 106.9 wo ba Facebook no so a dwumade ne nyina video no eda hono ma wo so betimi anya bi na watimi ahwe ne se dwuma koi wo aboden afa Ghana for dwuma ye for eye 4500 a omo ya Ghana for a wonum afa wonum dwuma na dankwa kufa Ghana mampani kiremu a oh anamana company na to no eye pa esense adwuma ko bi se na Ghana for nyina hwe animu se be betimi aboa na Ghana unemployment e koso mebundo do na wonum nya adwuma ye no e betimi aboa na Ghana for do na etimi anya adwuma ye ne santi sana mana wonum atu no bo ma so ye papa edema wonum okaza na wasa kirem so ayere babua pa ne santi o mamade na omunya adwumaden na Ghana for do na enya adwuma nye na afin so ne ba kwa ya hawa ya osi akwade ma sa company no betimi aboa no homaden na o maboa ma na ban etakwanwa sira na ma etimi akoye ede ma eye Blue Skies Company Limited na na dankwa kufuado Ghana mampani ekasa no nanum ensem ni mama bi hu wai ehye kranden den se nya nipa te samo nya woni betumi aboa me bibia ba ni ya Ghana ye wani bebre ko me ba besre ahode amu amode ye adwuma mu koso sa panyifo a wa ha no ma hye wombo semsem a etwitwa wa anam nyina no me ne panyifo nya woni betumi aboa me bibia ba ni ya Ghana ye wani bebre ko me ba besre ahode amu amode ye adwuma mu koso sa panyifo wa ha no ma hye wombo semsem a etwitwa wa anam nyina no me ne panyifo no so ye ba betra se ni ahwe eye Ghana mampani na dankwa akufuado nene ena woti ye eno akire dwumade na se panimpa ono na chief executive officer edi ma Blue Skies Company Limited no enso kasa na wokirem so omo ha bebre na o maso ye o ha no dos papa ne senti titru eni abroba hodom de omudwuma no o my Ghana msese na abroba no omunya bimpo na mo de adwuma o maso ne senti Ghana aban ma no homaden se obetumi aboa wodom na mo de sika e de ahye kwadwuma be se be ye betumi aboa na abroba hodo eni nuaba hodom de omudwuma o maso ye no so no wonom ensa etimi akabi se be boa na omudwuma de omudie no eni ama etimi akoye de ma wonom opani a ne den ede eye high eye pare me na o kasa no say ono so eche ne nsem edi to DL kasebo anymore. We believe agriculture is the beating heart of our success. But the pineapple industry in this country has faced real challenges. It has shrunk and shrunk and shrunk. So how can we find ways to support farmers to re-engage with pineapple? Land management. This is a picture of of land to the north where we hope to build a new factory one day. But bulldozers came in the night and they took all of the topsoil from us and have destroyed the potential for us planting on that land. And ya uti ye CEO Edema Blue Skies Company Limited wanom ewo dobro opene no ne den ede eye Hill Pulse ne den ena wote ye no na eno achi na dankwa kufuad Ghana mampene owie pe no twa U10 o se da bi oh emra obo no homaden akọ eye Blue Skies Company Limited aso ye owie ye eno twa U10 ko dobro potem no se da bi waba hode ne o se de tie bi no ye mampene obaba ntoa obaka sapa na wo kirem so abato ya wabato na man Ghana empimpe na de ne abato ya wabato no mo no osre kesi ye kese yisifo abie nkrata de ato se Ghana fo nyina obi atimi kwa trendi se be betimi aboa na obi anya kwanya no so 2024 abato no betimi anya kwanya akokọ trendi den no so akoto abane bi no kirem se Ghana fo nyina obi akọ trendi den se be betimi aboa na 2024 abato no
wombetuma kwanya anya kwanya akwato aba na no so okire mu sei mo amunim sa afi ye ba beto aba na registration na shase bia on register ya utumi register ba beto aba na registration na shase obia on register ya utumi register no mesra mo kola mo kotos mo register de down sa na tie se waba no e na tire utumi e wo Ghana eni a wuti ye eye Ghana mampeni na adodankwa Akufuado nende ena wote ye no yetwa dear ajimin kase bono so on DLFM 106.9 me ka so betumi de wadwen kire no ade afa Facebook no so DLFM 106.9 kase bo videos ahodo a etwago ni nyina no enam so e wo Facebook no so awon so wo ba ye beje mra ne akenkan ni nyina e de amount e wo eye kase bono so yetwa kase bono so a na ye bo e de awuram Ghana fo so ye Ghana fo akasa e kire ma my Ghana ze ye kasai ene ma bo ya den papa titru ene ahyenkafo ene fi won ma metifo na Ghana fo ahodo bi a wono so de omototo to ne ma edidwa o my Ghana mu kire ma o ne ma ya den papa o ma yimu ne ma bo ya den pa ja se okodwa so a o wontimi ntone ma o wontimi ne ntone ma kra economy no emo ye hard papa wonem kasa na mu kire so dabi se ne ma bo ya den se mpenifo anya hu bibi pa de be ya den se Ghana ebedu baabi ne betimi survive abusuafo dodo na egu wonem kire ma ekwam na ekum wonom dodo na kire wom de ma ware be ye de se enum binim so kire se mo ma da so papa ne senti sa Ghana man pen na dan kwa Akufuado ene bibia manyo kwei wonem antimi amwa e ma Ghana economy no emu anya bete pa fa ma Ghana for dia wonem ba bre pa afia body wura mu e wa cycle kwa me nkoma cycle honom empotem ho ne ne ahyankafo di nkoma na yebisam so mo nso modwuma dia mu die ne se Ghana fo nyina mo ma yete denne mo mo na bobo ayen e de tu kwan e kom ya me ahodo aye pe afin so ade ache na Ghana fo dware e boda sempada mo na bobo ayen de kwa enyuma so na mo nso economy no emu da bokọ de ma mo na mo se hwe bokọ ben ya bre papa kai ye tukwa adwuma ba sika kitwa bi ma mpode pe ne yenya de go yebotom ye ho kire papa ya mpona fa hodo mpa ye wono ye ntimi hwa wono mtedo wono akra jeja ye ende bi sa mo se ni sende esi amba ye de na mo se de bia to sra Ghana mampanin na da kwa Akufuado se enimani yo ma na ho made na ne nan ma no to no mo Ghana fo na se be ye beboa na essentia de abo ne be kwa from titriu ene petrol bo a watuma mu adendende wa Ghana mu no eso betimi akofom na asenkafo nyina ho atuma ta wonom eno so ma de kase bo ne wo mkasa ye no wo mo ekire wonom semu Ghana idea bibe bisawo ya case bibe bisawo so be say benye biama ube asakra ube se ni nyina jiska no betumi jiska no be 15% 10% ye ni nyina meska no ko ye nya kakra se gudie enya kakra se body se hu no akade ye be se enya mentem ye de to ya brabo ye nya mentem sa se ye fuel ye mate ya yedi ya to fuel mu ama se aka ye mate fu because over here person dey dia o master o ma o 50 Ghana ene fuel no bra ya to mama o be no mo pon bra ma mo be ya ma no be no wa ma o 20 Ghana 40 Ghana no dey ni mate me kan no kre na achro me hwe nkwala lu nkwala ma ko 5 ebia 50 Ghana meji na ene dia mbetima managi akoye susu ti se 20 Ghana ebia sesemre meji na ase no my wife o okrom bebia o no okwanwa ebia wo ma ama maleje ma sende kakra ede area mani ho no nti wo ma 20 Ghana mmiri akoto susu kakra bi nti busu bewu a ebia wo ma betima anya 6 million asemo sesi adia me fa ni se ye kakra pe ni jene nya ado aboto no omo se 22 million tomatoes na ndo akofa ni 30 million and 35 million sesi a woton sesi atofo no muntu mi to mebisa po mu drem ka paint rubber no 1 million on beto mu drem ko bi o kra ni ku chop money do 1 million beto am paint rubber 1 million I no de beto mo kwa I no de beto nyadro I no de be to na mo de aye nti sesi abibia obo aye de moko bo aye de moko ni ho jende de aye kakra tomatoes no bibia bo aye de wo jom sesi ajom ni de enye yize kranta ware for po mo bajo omo ya ade pa ni omo aye de yankasa enye ma ne bo aye de because ye efuo mu ade utwa ebesa ansa na ye san adua foforo nanso nyama bo aye de mpo agbogosia de uba ubenya biade ukita usika kakra rodi eni ho nso de abubu aye bo obatan bayira ye chicha ho bibia kakra benya ekosi tam anyame ya adom na se nsuo ni to na nyama na san start ba ye be san si ye normal way ende mikita 5000 to me anto ade intosi aye ton no be 2000 for adaka na ye ton 4000 etinyame no nukure ye nya politics na ye nka nukure nchire ye ho se oman no emu aye din ye ho akire ye na eho chire we etoa so a I think say ye youth no yesu ye fa ye ho age every tititi aye nanan mo ho nyina ye de wiase ye de ye nyina de abeto enti wiase ne de saa ne
ne yɛkɔ na ɛyɛ nneɛma boa yɛ den ɔpɛsi nsuo ntɔ enti ebiri bia wɔ nneɛma ɛba ɛyɛ nyame ahyehyɛ ɛnyɛ nipa na hyehyɛ yɛ ɔpɛ bre ne o susu bre nneɛma timi bu dam a yɛde yɛ nneɛma no pɛtɔ ade 2 cedis na ɛnɛ ɔbɛkɔ sɛ yɛ 5 cedis ɛyɛ sa wo ska na wo bɛtɔ ade no afa foforo no de account ɛsa yɛn so yɛ ho kyerɛ ɛnti sɛ mo hwɛ na ma aban no so ɔnyɛ bibi wɔ ho ɛma yɛn so yɛ so yɛ brɛ nanka e bi afa ne sɛ wo de 1000 ɛna ɛbɛ dwem a ɛnɛ wo yɛ bae no it's more than 1,500 because nneɛma boa yɛ de ntosi a ne yɛtɔ ne 550 cedis no ɛnɛ yɛtɔ ne bɛ 100 cedis because 50 cedis no esua nti ne yɛwu sɛ sese no nneɛma no akɔso ɛni a wotie Ghana de hye bia wɔn mu kyerɛ mu a ɔman Ghana yɛ tim sese no ɛnema boa yɛ den papa ma de senti no sesi adeɛ kyɛ sɛ wɔn enso na egugye mpa kyɛ sɛ busuafo akɔm na yɛde wɔn kyɛ sɛ ɔmo dwa so ba kaprɛ ɔmpo ɛmonda ma no kyɛ sɛ ɔmo nya hwee ɛna wɔte sɛ wɔn ɛkyerɛ wɔn sɛ no ɔmo kyerɛ mu a sesi ameka sɛ secret bi wɔ hɔ and this secret no yɛn kan kyerɛ Ghana fo 21 kan no kra me secret ayo ne wo secret wa me ka chan e dey secret me ka chan ta ma ka kyerɛ me sɛ oya man sɛ adwuma wa yi nti a one ne yili ni gya yɛ ne sɛ ɔno wɔkɔ anadwo nti bi wɔ hɔ a ewo man no abɛfiri nti ɔbaa na bɛma foforo ne yili no ɛda catch me ma mo me busia we kosiabo bianim kosiabo ebianim mesra we de emfa kosiama emfa kosiama na Ghana for de kyerema asesi ai enam sɛ de ahokyerɛ na ya na baya bi kura mpo kyerema agye sɛ one de ɔno ankasa ne ho kafo sesi a wontwɛtɛw ɔde bɔ ania no watu ahwe ene sɛ de ahokyerɛ na si bia ma Ghana for boto ma we no ɛsɛ mɛma no mu ntwɛtɛw wɔ mpam ɔno so kyerem sei ontimi ko 2 runs oko 1 be na we ana sɛ ɔgene gyere Iradi na ade na me ko connect me mba 30 minutes free na me get 2 minutes for Amanda umre na nso ye why if you 106.9 why 30 minutes we nya abroso 30-40 nya ontimi ko 2 runs oko 1 be na we ana so ojene Iradi na ade na me ko connect me mba 30 minutes free na me get 2 minutes for Amanda umre na nso ye why if you are ni obeba no nya abroso why 30 minutes we nya abroso 30-40 DLFM 106.9 Amanda asaba nya abotre Amanda asaba nya abotre eya wo yesen sika sam de bompa ne ma enkoyi yetoa eye diara agimensam kase bo no so na yebo ede awuramu ewo Sammy Jamfi na so ye ono no ye National Communication Officer edema National Democratic Congress 20 ya kan se NDC amanyokro no lawyer Sammy Jamfi ekasa ekyiremu a Frankatuni edema MPP amanyokro ye Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wakasa akyiremu acha se 24-hour economy no eye dwumadi a na dankwa Akufo-Addo mekyere Kanafo mofanche we de eye opani a ne den ede eye John Dramani Mahama aka ne mampani ye de ma NDC amanyokoi o kyerema acha se eye de ha adwen ye pass 24-hour economy no airtime pa de ne 24-hour economy 24-hour economy na ngasa ne nya de bebo Ghanafo adwuma na mo kan mu mie bi mfanto Ghanafo adentra mbaka kyerɛ ye se na 24-hour economy ba den o se mu ntwa so kwana sansam na o ka ka ne nya de bebo na no na Sammy Jamfi kyeremu a o mampani ya bede che Dr. Mahmoud Bawumia wadi ne ho ya papa essence papa yi onya kwanja emna na wokɔ school okɔ school aye Simon Fraser University na ewo Canada wonya kwanja emna wokɔ school akɔyɛ PhD no wokɔ degree pe ana woyɛ kwanja wo de wokɔ school no na woyɛ adwuma wokɔ school anapa wopɔmpɛ na wobafia na adwuma da na wayɛ beye bi na Ghana fo nyina batendede na Ghana fo mebu na hodo ebabanya adwuma ye na 24 akɔ ne mabɛbo Ghana fo no adenti na kaka kasa de kyerɛ Ghana mebu no o kyerɛ mu asana mo na ɛyɛ omampani abɛgye Dr. Mahmoud Bawumia okay kano eyensem ye bokro ne senti mampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia sansem no onya kan nya da beboa Ghana fo atimi ato abade man na emna Sammy Jamfi
ekasa no say no kire ensem nim. Somebody says this is a bad idea, and we are talking about the man who has been the biggest beneficiary of the 24-hour economy. I'm talking about a man who said this is a bad idea because when he was schooling for his PhD at the Simon Fraser University in Canada, he was schooling during the day and working in the night because there is a 24-hour economy in Vancouver, Canada. Today, you, Bawumia, you've benefited from 24-hour economy, and you are telling young people who stand to benefit in Ghana that is a bad idea. Then you listen to some of them, they say, oh, it is not new, it is already being implemented. So, which is which? National Communication Officer Edema Enis Amanyokrono, lawyer Sammy Jamfe, Nene, and our tea, Ajabedu, says away. And the another my fraud, and I've been young Bania to me, I come out from Jabba. Nicola Minigana, me quiet. Unigana, how quiet? Ajabedu. No, was some quiet. Ajabedu Bakwadia. What's it then? Ajabedu. Bakwadia. What's it Boko? Or the Ben Abenya Bania to me, I come out from Jabba. Nicola Minigana, me quiet. Unigana, how quiet? DLFM 106.9. Ajabedu Babade na bra na asem we mpanifo ntenase na yenkana dwobrɛw entime embra apakan GH watenase ode agudie mu nsem eba betoa so e wakasebo no so yetwa ye ho sema na apakan asom ede amame. DL News. Ebusia yensa mo bibiala ha emo bibiala kwa bamfambra deal 106.9 FM kasafidie so ene ukwada area from tobreka sebo so mreredo sagudie mo nsama wo so ayaboabo no ebusia yede ba ne yede beda no huni akọ ene nieba ewa gudie mo nsampi na eguyan pronso a yede eba ne edi tie sa wote no ena yaboabo no yede ba Ghana gudie mo nsam and of course nkrofo nkroso de latest any exclusives no yaboabo ni nyina no ebusia yede eba beda ho me amede nsam na ba na dia meje so no eya yesu ano de share apakan GH the blessed king tantam swano mensi from na mention nsam na say emfam fifie mfam area mention say emfam fi wafu zombie under 17 Cup of Nation ebekoso ewo Ghana starting 15th May ebeto mu sa akwa kosi 28th of May 2024 na referees ye koyi omo se omundi wafu zombie under 17 Cup of Nations nyamencha de Ghana yenya 2 referees ewo ma mechira referee no Latif Adari obey assistant referee and afenso Emmanuel Dolagbanu ono so be assistant referee mede won some area to anim enwe ewo dwumedie no so na won some foforo mu no memfa mani nchemu ewo Augustine Ahemfo akache oya former player edema the Blasters of Ghana or see what is nkofo bi ekika se enam drinkers modemo omo na fi ewo African tino omo ekika se Ghana football no edanso mu tam enyama nkoye no enya no kwesa ne modemo drinkers abonenti eno no Augustine Ahemfo echema or see modemo na drinkers abonenti de yenyina yegitum oma ya de ye bom abaso nanso ensisa bibia chema Ghana football na ewo fam a enyama nkoye ochema se yentumi ngira drinkers modemo no ma bone nkwa so enka se Ghana football no bibia yanjintum se football no nyama bebre wo a say ye na efa ne ntuma pa efra na Augustine Ahemfo etwa ne nsam so no na ochiro se nanse otete se nkrofo eka se foreign based players no ye de oma bo Afcon abo Blasters na sukruwa bia no omutumeje entimbre wiedu se local players na si akan ewo Ghana na nka ye be mo wakwanya na ye de oma rom our Blasters no na oma bobo no e de amaye eno no Augustine Ahemfo echema o se ende no local players no se baku mienu miensa bi so mo mo ewo anim dia ye betuma ma o makwanya no no ma bo Blasters ne bi na mo se ye be yi players no mo ama no ne no e de asi nche ne ye de local players ne nko abode oni omo ekasa na enya adwen esanse exposure experience ni ade foreign based players ne enya no local players no enya bi sai enti local players ne de se baako mienu miensa bi ebo mo body still na no ye betumi ama mo akwanya na oma bo Blasters ne bi na owie no ena okowie e okuma ase asante kotoko akache
ɔse no kura deɛ oka na ho atɔ ene kotoko players na on current players no ebi ensem fata sɛ nkombesi akan ɛde ama kotoko ebinum ahofama ene mmɔremɔ na ɔmoda na di ɛde ma kotoko no ɔmonya kotoko materials na obisao sɛ nka kotoko ɛgye FA Cup no ana ɔmoji league na nka ɔmo kɔ Africa nka players we ɛna kotoko ɛde kɔ Africa na we ɛne asɛm a ɔguess na info ebisa yɛde wɔn sɛm ɛde to anim yɛmpie mu ɛwɔ former coach ɛde ma Blasters of Ghana we coach has ɛne kotoko pen yɛ friend CK Akono na ɔsi mmerɛ wie du sɛ players no sɛ munya akwanya na mukosi akan ɛde ama kotoko ne hasa mo amontrase na monhwɛ sɛ mo abilities mo capabilities and mo self belief and mo self confidence no e woda level na mo betumi e de asi akan e de ma kotoko ene hasa na o se kotoko ene hasa no masa enye player bia na e betumi abo nti mewedu se players no se munya akwanya na mo kosi akan de ma kotoko ne hasa mo betena se na mo assess mo se mo du sa level na mo betumi asi akan e de ma kotoko na we ene nsema CK Akono e de atudwa ye de ema Steven Dese Mukwala Uganda striker Osina kan Edema Kumasi Asante Kotoko na say once a goals no I started eba against Legon City Square no Danwada Oshebi na Steven Mukwala HMA and then the confidence no edu baby no eba fam na confidence no ayira kwa na mo sesi ade wa start enya ne confidence ne back enunti na ma goals na Oshe no I started eba back and once no not one some so no na yebisa say Steven Mukwala na nse na nyama nkoyo na mom no against Samates na mahye against media man no monya draw against Legon Cities na mahye then na ahye mu nkran and kotoko performance no asa pagya ne mu biem na ose oyade ba kopɛ na nse na omunya akwanya ekopiem our His Royal Majesty otumfo se tutu akache na omukopiem wo no ensam na His Royal Majesty ene omukan no asho mu nkran am motivate yomo eno ntina na nse omomore mo no asesa omo totontra ehyehyehye goals ewini games no enti ochema na nse games na kotoko ewini no yemfa enho aseda nyina no amfa ma His Royal Majesty otumfo ose tutu Steven Dese Mukwala eno no ayere wonsam edi atu anim na nde nyame adoma wo brekum no Ghana Premier League game bako ebetodwa bobo kwa ye friend brekum Chelsea Ghana Premier League match day 29 game no brekum Chelsea any Heart of Oak and edebo ani brekum Golden City Park na about 3 p.m. na sa game no ebekoso brekum Chelsea any bobo kwa friend Accra Heart of Oak and edebo ani big game by all standard nansen enyama enkoye mfama tima ye friend Accra Heart of Oak ombetumi akwa kwahye brekum Chelsea ana omuntumi nchomo emre ene nkrabia ene ebeche na wasa game na ebaso no Nana Odro Safo Sibosro or a head of legal affairs brekum Chelsea wakasa or say Samuel Bodu and Okochi Bobokwa your friend brekum Chelsea no or a former coach Edema Bobokwa your friend Accra Heart of Oak now so Samuel Bodu ayire ataso echema wase nyame adoma de kwambia so no obetwi mako ede ayebobokwa your friend Heart of Oak na enkunemdie no wafa enti according to Nana Odro Safo no or say ne Bobokwa friend brekum Chelsea no omon spare Heart of Oak kwambia so no enkunemdie no ebeko ede amabobokwa your friend brekum Chelsea na Zakaria Fuseni captain ede mabobokwa your friend brekum Chelsea osi omo brekum Chelsea de ebuo omo de omo ye bofo omo nim aboa yarefo enti se House of Folk big team enyama enkoye maomo den o osi enform ene omo kone all out na kwambia so no omo tumi enyankunimdie no ede etia boboku a ye fe ne House of Folk osi okache House of Folk for se ba omo ba brekum no omo forget draw kra no eho ebe din so betumi anya bi ede akonkran kwambia so no omo brekum Chelsea de omo kone all out na omo tumi enyankunimdie no ede etia boboku a ye fe no Accra Heart of Oak we ne nsema brekum Chelsea captain a ye friend Zakaria Fuseni ere atudwa ye de amao na House of Folk me no ka say oma touchdown dada brekum a ene omo ye ready say omo ne brekum Chelsea de kwakobani na Abubakar Watara our head coach ere ma House of Folk no
ɔse ɔmo de ɔmo yɛ motivated ɔne ne mrante ni nyina edi nkomo akasa motivation no moral no very very high ene kwambia so no betumi ashoki obia brekum no betumi afa nkunimdie no de abankan we ene nsema Abubakar Watara head coach Edema Hasofok edi atudwa yede ama wojumedie no so efisam no yemfa nsini yemfa ye ninchemu nkofo nkroso na yemfa nsema huro pina no emfa endan wo de a UEFA Champions League no semi final no eguso ekoso last week no and our first leg no etodwa na this week no and so time for the second leg na endra ukopiemu in the Parc des Princes man ye friend France Paris Saint-Germain etna fie etunsa e de frebobo kwa ye friend Borussia Dortmund first leg no ekoso Signal Iduna Park Germany no Dortmund PSG bom ekaba komentmante entina PSG efis endra na kombe transfer etwumeko e de aye Dortmund ho na nkan kunimdie no akodi amom no ma qualify akwakopiemu final now so fofia antwata ma na adwale abamo on the 50th minute and a brand friend Matt Hammers pimbo bi edito atram edema bobo kwa ye friend Borussia Dortmund PSG edi yebeti sa and a referee no ebon abemu ama ye pon ya aggregate no ekoye 2-0 in favor of bobo kwa ye friend Borussia Dortmund team no ka say UEFA Champions League 2023-2024 no bobo kwa friend Borussia Dortmund no after 11 years no ometumi qualify kopiemu finals almost the winner between bobo kwa friend Bayern Munich and Real Madrid no money no akwakobo na busia ma me fanto anim say when the third time bobo kwa ye friend Borussia Dortmund qualify akopiemu UEFA Champions League final omukwakobo the year 1996-1997 omukwa final edge and 2012-2013 omukwa final elusu to bobo kwa ye friend Bayern Munich and 2023-2024 no so no oma qualify akopiemu final into way ended the third time Borussia Dortmund echo normal cover final of UEFA Champions League yede ehonsam adetu anum na the game na obia etwen no basu we no a match fit for the gods Empire Ebega wo Santiago Bernabeu my ye friend Spain no referee friend Simon Masiniak ofi Poland and ekwakodi about 7 p.m. Real Madrid the Galacticos no ombetena fie na omone Bayern Munich edi abani first leg no so Allianz Arena Germany no obi ahye ne yonko eka mienu enti na Real Madrid ebetena fie ahwe se nkunimdie ne ebekodi amom na ometumi qualify enti the big game by all standard Empire Ebega enso na upiem UEFA Conference leg nso semi final no second leg one game ebetoja uremu Jan Bredel Stadium ma ye friend Belgium Club Brugge ebetena fie na omone Fiorentina omufi omaya ye friend Italy edi abani first leg no so Italy no Fiorentina etena fie miensa ma Club Brugge etimu mienu ntinde Club Brugge etena fie no omehwenim se nkunimdie na ebekodi amaomo na ometumi qualify yede wonsam edi atu anima enye asam keto ebusu ansam ne de doso na mom emre ene yede adwuma ntino yemfa agudie mu nsam ne nsi na Nhyiraba empra preche na yensore so na nyame aduma ende Real Madrid for ne de ne aye die nkunimdie no den a ebeko edi aman na bibia aye kama ebusu mi amede agudie mu nsam na ede bro di ameje so no yesu ano de hye apakan GH the Blessed King. Over to you, Nhyiraba. Masum na apakan. Yes, me. Ndra prediction number mu. Oh, ndra prediction. Amfa Dortmund for no. Omadi mabro pa o. PSG for ne de eba ne Champions League wontumi trust na wo e fa de say wo pension no nyame ya adoma wo bo akokora wo pension mu nsem te say ebefa. Oh, ebefa. Sa anything we me ba. Nurse ni ko pension. Musa ko bi ne pharmacy bi no tia no. Say doctor ni ko pension. Also to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no. Police ni ko pension. They say security kama so ye ni ko pension security kama di ni ko pension. Hey, wa go tell us ko tell na body we yase. Nurse ni ko pension. Musa ko bi ne pharmacy bi no tia no. Say doctor ni ko pension. Also to ko bi ne doctor bi na say hospital no tia no. Police ni ko pension. They say security kama so ye ni ko pension security kama di ni ko pension. Hey, wa go tell us ko transfer body we yase. What's your juma? Hey, asemo teacher for ensem ha on. E ba ni say na eze yan wale o wana. Abagaze ba si yan wale. Oni e shegelege. Ngeso nickname no shegelege. Yan wale. Ni e bia no adi. Me ka shegelege awonye so no. Shegelege. Yan wale ni e bia no adi. Emra ne no. O ma ne asai. Ni di agolo basa basa. Aya unje ti biso. Hey.
aya hwe TV so why na ye di agro basa we na Ghana de shahara me na me ya kwan man ya de agye nsem kase ba ya sa so ene awie ne de nyina besi apaka wo say twani tew mera di ukopie mu ewo sun preseka na almost a big game be baso na nyame ya aduma 10th May which is fiada ebe na sa game no ekoso ewo sun presek na sun presek staff and Ghana's almost staff Ghana Secondary School Okofodia into omo ba sun no mo ni sun presek staff abebo ewo sun presek arena fiada 10th May ya and sa game no ebekoso into a big game by all standard according to sun presek staff so almost kita Dani ajiman cheba for ni pages nyina staff omo cha de sun presek ombebo sa game ni bi and Ghana's phones so kita Otega and nam one nyina staff omo Ghana sa ombebo sa game ni bi na Jerryman sun ono no ma men saka sankra inti no 10th May fiada ebe na sa game no ebeba so yada se Ghana de share de kasebo no ebesi kasebo no semufo okoji abo okran the gangster cat on the bono maden esa kasebo no mu edema me do me ko Facebook champion trader ba ko pe on the bono maden kasebo no bowura mu Facebook a wonso a wo fie wuje mre na wonso o kam ho monso so am kam ho Facebook no nyina atwede ya pa yankopon on shira mo pa na titire mu a mo wi adaje etena mo kasa se kasa video chi etie me yankopon enshira mu nyina me a me di kasebo mo kwantre kro edeba so mo no edi ameje so Nhyiraba Kwadwo Sammy B mi sorry suena na nadwa seki oba betena se na odi DL hour edi aba betwa so edi ama mo kasa video no enkwaso ende ha mo bibia mo eni tia ade share the Yale News.